Tiga perkara yang biasanya kita tak akan bincangkan dalam proses interview. Yang pertama, cara kita berpakaian. Yang walaupun benda ni basic, tapi I tengok every time I interview kebanyakan orang kan, dia orang either berpakaian terlalu naif ataupun terlalu pelik. So the best way is still the same old way, iaitu berpakaian professional, nak pakai suit ke, nak pakai kemeja yang ikut trend ke, ataupun mana-mana yang bersesuai lah, asalkan nampak professional. Yang kedua adalah cara you bertutur dengan interviewer. Your communication dengan interviewer tu tak boleh transactional. Maksudnya bila you masuk dalam bilik interview tu, you cakap good morning, dia cakap good morning, and then you pun diamkan diri. Now, benda ni akan buatkan the entire interview session jadi a bit weird dan takkan ada real communication dekat sana. So, you have to make it very casual. Yang ketiga, make sure interview session yang you pergi tu, it's gonna be a long-term relationship. Kebanyakan interview yang saya tengok, even until today, yang masuk dalam bilik interview, tanya soalan, share experience, diorang pun akan tanya soalan, saya pun akan jawab, and then after that, they just lost contact. Diorang akan reach out kepada kita bila nak tahu status interview, which we will tell, and then after that, diorang just leave the contact. I punya tips for number 3 adalah, whether you dapat ataupun tak dapat kerja tu, always maintain relationship dengan orang yang you interview. In however way, make sure diorang ingat you dengan apa-apa cara yang baik lah. And then, always open your door. Katakan you tak dapat kerja tu, always get back to them. Kalau this time tak dapat, tak apa. In the future, kalau ada opportunity, you may reach out to me. You cuba fikir tiga-tiga perkara yang bincangkan tadi, daripada yang basic sampailah benda yang mungkin you tak terfikir. Maybe this will change your job hunting journey.